Jadi Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ni kita nak isi angin tayar. Kalau tengok tayar motor kita yang bahagian depan, dekat kita punya TPMS ni dia dah berkelip lah. Kalau tengok bahagian depan 14 PSI, belakang 17. Sepatutnya bahagian depan 22, belakang 29 lah. Jadi kita berhenti dekat stesen petrol. Kita akan isi angin lah. Jadi kita isi depan dulu. 150. Cabut kita punya sensor. Dan kita pump. Dah bunyi, saya tutup, pasang balik. Belakang 200. Sama. Belakang payah isi lah. Jadi lebih payah sikit lah di medan ni. Kita cabut. Jadi untuk tayar belakang motor, kalau kita nak pump, kita masukkan dia menyengitkan ni daripada belakang lah. Dan kita isi. Kalau tak memang payah kita nak pump lah. Dah siap. Kita pasang balik sensor. Pagi rapat lah. Kita tak nak dia bercabut. Saya gantung balik. Tak tepi. Siap. Cantik. Ni PSI depan kita 22, belakang 29. Jadi saya boleh katakan kita punya sensor ni tepat lah. Bawa sedap lah kita jalan. Jadi memang kurang sangat lah angin. Jadi depan 22, belakang 29. Cantik.